Hallelujah. Ngifike ngoma enjabulo. Let's Jehovah Jireh, Lord my banner, He keeps on doing great things. Jehovah Jireh, Lord my banner, He keeps on. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, the Lord my provider, He keeps on doing great things. Jehovah Jireh, the Lord my provider, He keeps on doing great things. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, the Lord my provider, He keeps on doing great things. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, the Lord my provider, He keeps on doing great things. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, the Lord my provider, He keeps on doing great things. Jehovah Jehovah Jireh, the Lord my provider, He keeps on doing great things. Jehovah Jehovah Jireh, the Lord my provider, He keeps on doing great things. Jehovah Jehovah Jireh, the Lord my provider, He keeps on doing great things. Jehovah Jehovah Jireh, the Lord my provider, He keeps on doing great things. Hallelujah. Glory to God. Abethi sathanda uhlosela ububi. Bathi uNkulunkulu iplan lakhe labalihle. Hallelujah. Here we are. Sathanda afuna akafuni sisekawuka khona. Ngoba usigcinela impho yeNkulunkulu. Wethembisile wathi na kanjani kufanele ukuthi imvuselelo yokugcina siyijoyine sile part and parcel of it. Bakutile abaprofeti baNkulunkulu kadzeni bakuta uNkulunkulu bathi siyezwa ukuthi kumnandi lokukhulunywa ngawo lokutala. Are we going to be part of it? Hallelujah. Sitawuba ingane yabo yini? Hallelujah. Wasiyabatshela uNkulunkulu wasingaba kumnandi kangaka kwehla kahle kini. Kodwa akusiko kwesitubulwane semvina lesitaba khuluma ngami nawe. Oh hallelujah. Hallelujah. Kuthi kwesitubulwane kwethembisa isitubulwane lesitaba. Ungako labanye nje bagcineke ngoba uNkulunkulu ufuna sayibone imvuselelo. Glory to God. Hallelujah. Hebrews chapter 11 verse 6. Oh my God. Thank you, Jesus. Hey, give him my hands. Never let me for you, man. Kumnanzi. Hallelujah. Hey, never let me. You can't just have one of my kakudas. Glory to God. Hebrews chapter 11 verse 6. Umuntu lonke kukholwa angeke akhona kujabulisa uNkulunkulu. Ngoba lonke kuNkulunkulu kufanele akholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Nekuthi uyabavusa labo labamfunayo. Hallelujah. Umuntu lonke ekholwa angeke asakhona kujabulisa uNkulunkulu. Ngoba umuntu lokholwa ufuna ukuthi kweqala into lefuna sayende, ufuna kholwa ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Ayibonge Nkosi. Hallelujah. Akholwa ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Akafike emandleni akholwa nje kuqalele ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Ukholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Utaso kuyalandzela lokunye, but naqala ukukholwa kuqala ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Sono lesikhulu emhlabeni akusiko lokubulala umuntu. But sono lesikhulu emhlabeni ukuthi umuntu angede athi ukuthi kunaNkulunkulu. Glory to God. Kuthi nje umede wakhe ukuthi kunaNkulunkulu. Ucabanga ukuthi wena umhlaba wenteka nge-evolution. Sono lesikhulu la ngasifuna uNkulunkulu leso la ngasibekele futhi. Lokubulala abantu sokuyalandzela. Athi sono ngapha uNkulunkulu lesikhulu ukuthi umuntu angakholwa kuye. Hallelujah. Nawufunda incwadi ukuthi yaLuka chapter 7 verse 12 singawuvula. Chapter 7 verse 12. Ukhanga abantu bangi-10 bayagula beta kuJesu.
Nabefika kuJesu bafike kuthiwa le ndlela lobulephelo bekuhlasele ngayo ngaleso sikhathi umuntu uthobe kavithi kanje la kuthiwa wawuthi na uba contact naye lo muntu lesifo sivele singene la kuye. So labantu base bayema bemakhashanyana naye base bakhuluma naJesu bathi eyinkosi asifune thina sisiphelele nje abakhulumi nemprofeti abakhulumi nempostola abakhulumi nathishela weli bakhuluma naJesu bathi sobe makhashana ngoba uyayithenza base bakhuluma base sicela ukuthi inkosi manje nje usiphilise usithandaze isiphilo wakhuluma nje siphinde kangakavamisi kuyena abeqala kuyena kubo wathi hambani libonakalise kumpriest ethempelini wangabathandazela kwaba inkinga ke lamagama lathi hambani libonakalise kumpriest ethempelini abengaqali kusho uJesu anzi siyaya eBhayibhelini bebawasho nangabe umuntu bekasekhempini yabantu labagulako labagula ngelendosi nasekubonakala ukuthi cha sesihlolile uyaphila sicheke yonke inzalo uphiliswe sana nathi thina lesibhebhelo siyakuthuma ukuthi cha nasi hamba impilo nika nasifiketse ukuthi ukahle uclean uhambe ethempelini ngoba na ufika ethempelini ngathi isifo asikakuthekikala ufuna ukuthi wena ubulawa nalo mpriest naye abulawa ukuvumela ukungena lokugcolile endlini yaNkulunkulu so yabona sokukhuluma kangakanani akabathandaza ukuthi abayethempelini shothi kala abanye amagama bafaka risk yekufa ekubulawa but iBhayibheli lamlithi labantu laba bathatha emagama aJesu njengobashini bayabona lobulephelo kubo abukapheli nakasho njalo kuJesu bukhona bavala lamehlo ekubona ubulephelo bavula emehlo ekubona ukukhuluma kwaJesu bathatha sisipho semagama laqhamuka emlomeni wakhe bathi njengoba sekakhulume kanje sifanele ukuyithatha irisk siye ethempelini sidawuphila base bayabhunya bagelekelele baye yaburiski ukufa abakaphili basebenzisa ukukholwa uthi abathi basesendlini bakungefiki khona munye wabo uthi uyakuba uthi hawu maye ukholwa ukuthi kwazi wasisizisa noma bekushintsha uJesu ukuthi asiyethempelini but this time angiyidefine le authority yakangucuwe ngeke emvameni yokubo wasiyajika ubuyela kuJesu la efika kuyothiwa kwaba ngamadolo wathi Nkosi sengiphile wase Jesu yabengedela wathi njengoba ukhumbule ukuthi impilo yentebe lokuhle uyabona wena nesitulwane sakho sengeke usachubeka kuyempilo sekudawugcina la kuwe shothi ngalabanye amagama labalabanye labahambile bangede babonga noma baphilile bona bathi isitulwane sabo sikabakhuta bakhona kuwe umfakazi wami nangabe ekhaya kwabo kwaba ngisho lesifo sekuwa uvamile isiphuzo kudawula umuntu wathi lo Jesu wathi le line ejikula sukela la mhlanga manje ko ngiyavala shothi ngikongithi asicale ukuthi sesimbonge kulo kumcoka ukuthi nje ucuba ukuthi inkosi ngiyabonga kuNkulunkulu ngikhona ngiyaphila bengithi ngivuke ekuseni ngizikamakhelwa nokunjani njani ngithi ngikamakhelwa ngithi singilalele kubo duksi basemabhokisi laphelini shothi abantu bafe kakhulu kodwa yini I am bekude nemali ngento la ibhedla la inkulu maye Nkosi malibonga ibajalo igama lakho athi bengufunako lokho ngoba udinga umntwana uyati ukuthi uphila ngami lento lemjabulisa ukuhezekile nakafika yes ukuhezekile athi lamathapha sengaphila Hezekiah he was a prophet bekane ability but incapha kaNkulunkulu thina ability ukuthi isinje nyalo futhi uvela ufuthi une ability ukuqala eksanyalo athi 12 kula kunje sinded sabe sathelelwa ngomunye ekhathe ethendeni acabanga ukuthi siyadlala sibantu abadingulu Nkosi nje problem ekhasi noma besingakakhonzi kumcalisa but nje kwasixubha etselela kakhulu unomnceke kaNkulunkulu besihamba nayo almost into ya Elisha le abele madla lomzalo wabukisa ngayo ikwasi problem ekhasi ngivuma ukuthi ngabe siyakhuluma manje ngehlahla lendibele sathina sikhulumile makakutshela babusuku sasingala kudwalile akuphela ama 2 hours lelo langa bamgwaza leso sikhathi siwafa so ku-ability yabakhethiswa abantu ku-ability yabo nje so nakathi kaNkulunkulu akaphila namathabo bekanayo le-ability Hezekiah ngasho akaphila eshonto akavela prophesy nje bekakujwayele ukubona but Hezekiah akashoko kanjalo wathatha lesigaba sokuthi nayo i-ability wasilahleleni wathi se-ability kaNkulunkulu akangekho ayisebenzi kahle kude lemwenta ekubanga uNkulunkulu wendlela wathatha into leyo wayilahla eceleni wasokuthi angati mina wathi wena Phose uNkulunkulu ngakhuluma kanjalo kimi uthi akwati mina kwathi uNkulunkulu wasokuthi prophesy unto this dry bones
Hallelujah. Prophet Lamatha wasecele wedubula livimali. Nemathambo kufanele ukukhuluma kwaNkulunkulu. Kuthiwa abesahlakadekile nemajoyinti lamanye angasayathi joyinti but kwathi ngathi kube lomsindo lomkhulu aseyashema amathambo asafuna ijoyinti yakhona glory to God. So kukhuluma umuntu waNkulunkulu akhuluma in line with the word of God. Hallelujah. Ngoba phela umuntu waNkulunkulu unayo leyo. Ukaba Abraham akaphuma ekhaya lakhe wayele ntomagama. Hallelujah. Wathiwa touch Lord my anointed one and do my prophecy no harm. Glory to God. Ungabathithi labo baba. Asemakhosi ayahlangana ngayo waphinde amakhosi la Nkosi khathi sinye. Ahamba lemadodana nyanga lamancane. Phikalifi emafa. Sikhathi sinye. Hallelujah. Waseyakhumbula la usakubheka ibhekwe uNkulunkulu wafuna melkidezeki wakho wafuka wathi nako eshuku kwakho. Hallelujah. Oh hallelujah. Wasingiyamhlonipha uNkulunkulu yathi noma kwenteke kanje. Bekuba sibanjwe ngithi ngoba sibabenyameni nakubayo. But behind us there was God. Oh, hallelujah. Behind us is siyasemva ukuthi unelibhuku esilakaJuda. Hallelujah. Ngoba sisebenza nakangwane lamalanga lawo ekhasini legcina sithi wena bakathutha nyathana ngamandla unalenza wayaseswatini ngoba lenyentelo umuntu waseCanada wathi intaba yepulpit eAfrica abantu batawusiswa ngalo abantu batawuphizwa ibonakala ukuthi bangathi inkulu nje tawendiwa kuwo ungakojutela kangaka sesikhathini saNkulunkulu sokuthi kumele sibe yipulpit yaseAfrica kufanele ujutele setawujutela futhi glory to God ngoba kuthi intelo prophet nakefika waseCanada wathi litawuba ngiyo ipulpit yaseAfrica yesingiyo wathi mhlazana kuyawumiswa kahle banikati bakhe incebo kaNkulunkulu dime ngembili kudodoke itinje ukutheziswe kuwo yabe sesingagcwalisa lesi prophet sokuthi alayithiwe njengepulpit yeAfrica lepulpit emhlabeni abaleke hallelujah. Hallelujah. Ujumatela kwamakuthusi. Instead, jabula. Kuthi wasasifika isikhathi sakho kuNkulunkulu. Hallelujah. Jabula, yenzele bokhala la lapha ngiyakutshela jabula. Kuthi sasifika isikhathi sakho kuNkulunkulu. La tawulida kuNkulunkulu. Thank you Jesus. Thank you so much. Hallelujah. Praise God. Sasifika isikhathi sakho kuNkulunkulu la tawulida kuNkulunkulu. Na David wakwakuzama lo. Instead ukuthi alethise abantu baNkulunkulu. Watifaka yena ngembili. Kwafika umphongolo eJerusalem. Wasuthi kwente kanjani? Angimise kahle into ngendlela efanele. Wasatlaza cicita uNkulunkulu balevu wababeka ngembili. Kuthiwa basina bawuthatha lo mphongolo ozibela bawubeka la. Babhekena weJerusalem. Sebasuka kaObed Edom. Kuthiwa na uhleli kaObed Edom only 2 months wakuthuma indlu lakhe abantwana bebaphasa kumangalisa. Hallelujah. Inala kwakuyinto yalebutwa kaObed Edom. Ingoma bacala. Wasina sawuthatha sabise kahle abantu baNkulunkulu asabeleke ahlonipha bona asabeleke endini. Kuthiwa naye wehluleka nokuthi container basahamba babhekele swabekicika phasa ngole phasa ngicike phasa ngole lelo lenzi awukhona uba nesimo lesiphasa ngapha lelo. Akwendele. Hallelujah. Thoma ngala bathi hawu. Nayinto bekumele sibe kanje. Glory to Jesus. Hallelujah. Wakhala mikhala umntwana Sawulu lalamniketwa yena David. Nakabulela Goliath. Wazi wathehlisa kangaka ngosikwendeke bazi wena awadi. Kube kune second chance lejobe tatshela. Yes. Kube khona second chance ngidawutshela. Lo uNkulunkulu phela nowona ulona wathatha ukhosi kuyihlo. Ingekho kulineage mina nje ukuthi ngingaba inkosi. Wakubuka uyihlo wakho wena wakunika mina ekhaya kithi ngasenzaweni kubitwa beliveza ndlini. Uthi nawusho njalo. Aphunya phasi. Glory to God. Hallelujah. Asise sekukholweni. Lakholweni manje abantu phela baphuma. Lakholweni. Ukhathatha wayo. Lenza bekhonda kufika ingelosi kuMaria. Hallelujah. Ifike ithi sikhulekile ekhaya washipela lapha umpostoli asela ngembili. Isho kasisukulula manje sawuthi nje yabayaba lapha. Sokulula. Isikhulekile ekhaya bona lokusisiwe sifasane usho ingelosi. Siyamchazela ukuthi utawukhulela utaba nemntwana. Hallelujah. Igama lakhe utaba Emmanuel. Hallelujah. Uthi Maria hey wena ufuna ukuthini? La emhlabeni la uthi uyakusetshenzwa kanjani? Kunendlela yokusebenza emhlabeni. Umuntu uzabele umntwana ufuna abe nendoda. Ungadlali kabi.
Asekunika iplatform ye-MC kusebenza kwala emhlabeni. Uba nendoda kuqala kuze ube nemntwana. Uyashada la. Yasindelo siyesi. Yasuka lapha yathi okay, asesiye kuzala wakho Elizabeth. Nyalo bana 76 years. Bashada bana Zakaria. Banayo umntwana. Wathi baby. Praise God. Wathi baby. Usuyabuya kancane. Wathi uyihloko sathende ngale ndlela ecabanga ngayo. Uthi kuzinike emandleni ukuthi ngimfati la kusebenzela umntwana. Wasusinike le platform kwente kanjani. Wathi into ehlelwa utithola ngento lelula. Isystem yakhona ithi usubscribe ngokukholwa. Hallelujah. Hey. Hawu. Usubscribe ngokukholwa siye wena nje nawakholwa. Uthi kutawende. Lapha verse 4 kule chapter 1 waLuka. Unawehla nalo. Yasethi yaqala soyakhuluma uthi akwenteke kimi. Akwenteke kimi. Nawehla nalo lapha. Hallelujah. Akwenteke kubani? Ananatele Elizabeth. Pass. Kuyena lo chapter 1. Athi usisiwe umuntu lokholwe kunalindwa nati. Ngoba lelifi litawufezakala. Ubusisiwe umuntu lokholwe kunalindwa nati ngoba lelifi litawunda njani? Tawufezakala. Amen. Oh hallelujah. Amen. Sithola into ngekholwa. Sifele abantu ngokuyenkosi labanenge khathi bandlela. Safela abantu labanenge emangweni. Eveni. Ngenxa yokuthi singakholwa. I remember one time sithatha lomnye sisi unekhensa. So lemngcwele bethu yakhe ukuthi nasebathi ikhensa ku stage 4 ukuthi umuntu uyafa. Siyathandaza la nto uNkulunkulu siyambona ukuthi ugula kakhulu. Siyathandaza siyakhala siyamemeta langekhathi kwadini siyamemeta siyathandaza siyakhala nami zikhanyembe. Nangicetha lapho ngisho hayo uphilile. Siyahamba 1 2 3 4 days washona. Hey. Kunenzaba ngithandaza kuyo impostoli uyayadi namake balobe befika khona. Singena ngabo 7 sihambe le 3 tsaba. Hey ngamangala ngathi kwendile njani ngoba sonke lapha besikhala mos ukuthi uyakhala. Yini lenkinga? Hallelujah. Hey ngambuta uNkulunkulu ngahlala phansi ngamfuna lento la isho kuncebe inkosi la ukuthi ufuna umfune uNkulunkulu. Ukuthi vale endlini yakho umfune uNkulunkulu. Ngamfuna uNkulunkulu khatha teke mbamba. Akaphili njani ngoba sithatha sikanga wani ngiyathi sisiphila kungcwela no problem la kuti inkinga kuti inkinga. Bathi kaphili siphila kungcwela kaphili ngani? Hathi ukuthi ngathi ngabe yini nje. Ngathandaza wasuvela nje ngokulilo lencane. Lemelula. Wathi umuntu mina angithinzwa ukusindisa ekhaya yembi. Angithinzwa ukuthi nibebethe kakhulu ngithandaza umuntu. Wathi mina ngijatshuliswa ngoRomans chapter 10 verse 17. Hallelujah. Uthi ngakho-ke kukholwa kuvela ekuveni. yeah. Kuva kuvela ngekuthi kushunyayelwe ngaKristu. Amen. Kodwa ngiyabuta ngithi abakeva yini? Empeleni bevile. Ngoba inkulumo yabo iphumele emhlabeni wonke. Ngoba sebequalify ngalo Hebrews chapter 11 verse 6. Lathi ngaphandle kokukholwa ude kujabula lini. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Noma ngalawo magabala lula nje lawo. Ngathi hawu. Lento kathi nje akuthi ngethi uzuthandaza kakhulu. Ngakathi leko ukuthi umuntu lokugula bathi gula kakhulu emadimoni amanye ngathi sifinisile sesikhathi la bekuthiwa la insilo ngathi kumkhulu asekube 4 days ngisile kuze kuyomthandazela. Siye lapha kwa 18 siye sizilile ukemba la abantu bangaphili. Wamtshela uNkulunkulu ukuthi abaphiliswa ngokusini niyayenzile abaphiliswa ukuthi niyalingcwele. Kimi kuthiwa ngekholwa i-access yephiliswa komuntu ukukholwa. Nawungakholwa nje. Hallelujah. Engase ngayibukela ngicala nge-exercise. Ngacala nge-exercise. Uthi Daniel College isali yabe nanibhoke. Uthi bambuteka nebafundisa abaningi betakuye bafike bathi imfundisi. Kwentiwa yini? So bantu bangabone uthandaza incumbi babone labangazazi babone batshela bangabone. Bantu labafile sesikubonile uthandaza incumbi bavuka. Yini lo nayo? Wababuta nje question lelulu.
wathi nine nithandazele kangaka abantu abafile nithandazele kangaka abantu abangaboni wathi kude wathi utawudemonstrate ini ngingakaqali udemonstrate amandla akho ngoba phela ngikukholweni ungaba sekukholweni uqala demonstrate ophendula nje nombuto lomuntu uthandazele kangaka hayi ukuthi uNkulunkulu akafuni idoda yakhe uyafuna na manje ufuna umuntu abe sekukholweni look at Marko unemfato momo kuthiwa weva ngaJesu praise God akazange wena njani wena njani lepha yini akazange wena njani akazange wambona weva ngaJesu ukhulunywa ngaye asahambe inyanga iBhayibheli ichaza kahle ahambe inyanga netanusi wehluleka wangancamuki boba but nakayicetha uva nganalijana liyali emadimoni la Marko chapter 4 verse 35 ayibonge Nkosi la Jesu kwathi ekwena aliphisa lathi mntabuye wathi hambe esiveni sakini hambe emangweni wakakini la atathola khona umfato waseSamariya la atathola khona umfato omphogolo amcocele letinzaba akambonanga weva wathi nakaqedza lokufa angithi wakukholwa kutanga kufa kuva indlela kaNkulunkulu wathi nakaqedza lokufa wasuyakholwa wathi nangake ngibone Jesu nakanjani kuphela kwami ndawuhlangabezana naye ngiko the New Living Translation likhokha kahle ngalokusebaleni lithi she kept on saying if I can meet Jesus kuphindiswa kwami ndawuhlangabezana naye haleluya futhi ngalabanye amagama lithi levesi nakavuka ekuseni ashadela ibala lakhe abethi kuhlangabezana kwami naJesu kuthudana mhlazana ngikubona Nkosi ndawuphila akamboni uyakhuluma nje konke malanga uya-exercise yini ukholwa uyakufaka la moyeni wakho uyameditate ngalento esigabeni kuze kufike esigabeni lapho nakulesi sikhathi kokubhutha khona lento lifuna wena ufuna likhaya ugcina ulibona ngakho i-bedroom house lekhaya ngaya kakude nje bekuba kucabanga ngihlanganisa ukuthi kunakhala zitawufa ku-investing kutawuthiwani ngahlanganisa ngakufaka ekukholweni ukuthi Nkosi kutawendeka kahle ufike ibe kanje uNkulunkulu wethembekile ungaqala ukholwa uthembekile so lo mfana beyisho into amalanga onke akhe uyavuka uyakusho akekho ekhathi ebandleni usekhaya ukusho into lethu usekhaya uya-exercise le authority usendlini yakhe asile into semigomoni yena waguquka waba yipriest ayedwa waguquka waba ngu-MC ayedwa waguquka waba ngumfundisi ayedwa onke malanga and the moment akusho lokugula kwakhe vele kuyangekuphela liza ngakefika uJesu so yaya-ke kuJesu-ke nje umasipeli sisathi so ufike uyamthinta asikakubali igula indlela konke siyakwazi ufike uyamthinta naceda kumthinta Jesu uyabuta ukuthi ngibani lomthinzile bayaphendula bonke bafunzi Nkosi sonke solo siyakuthinta uthi Jesu akungisho lokho khona lesina kamthinta kwaphuma imali base ngokwanisho ini wasibona umthinzile base nasiyakuthinta shothi-ke asivumelane akaphendiswanga umfati wemoto ukuthi athinze Jesu but waphendiswa ukholwa wathinza Jesu ukholwa nakamthinza ukholwa wasekungena-ke imandla kuye ephendiswa bonke bebamthinza but Jesu but umfati nakamthinza waphila thinza ukholwa nasingena njalo nje sikholwa athi ukuthi uzwele njengoba bengisho ukuthi lesi sikhathi bese babaletha abantu bangikhanze ngemasi ekhaya ungathatha bakafika bakubuthi usunani basuyahlala bese bamkhungula izichacheni base singacala sichacheni sibhakela la sidubla haleluya lenza ichacheni simo sathe masangu wabeke lapha angikakhuluma ikilini angikathandaza omkhulu bese ngiyakhuluma ngekholwa ukuthi Nkosi evilapho uthi phela kanje uyabavela kuLuka chapter 4 wagcwalisa lokho wathi moya Nkosi ugcubile ukuwe uthi ushumayele evangeli leMusa uphilise bonke abantu now ngiyakholwa ukuthi utawendela mhlawumbe ungaphili kahle sasa njengoba bekhaya ufune imali yabo ngijajuliswa uzophila haleluya
asingakholwa. Kholwa. Hallelujah. Noma ufuna ekhaya, ukholwe ukuthi inkosi indaba nayo ekhaya lakho. Noma ufuna imoto, ukholwe ukuthi indaba nayo. Noma ufuna iproject enkulu kangwane, ukholwe. Noma ufuna ukungena esikhaleni thide, ukholwe ukuthi udaba nabo na kanjani ngeke uhlale ngakho. Bathi singathi ukholwe. Jasilile saphila mngcwele, tangeke tendika kithi. Uwe ngosibuka wasabata ukholwa nini. Sakhala sasingathi manje sifuna sebandleni ake kanjani sasolana nasodwa lesikhathi kunjani asikakholwa endlela. Nawe ungakholwa bona uyakuthola exercise. Wesaba ku exercise akwaqala ukukholwa. Nje sabeta kuye abantu bonke labagulayo, abekuthi umuntu omunye, abengababusisi ndawo kanjani ke namhlanje. Abekuthi okunye nje ngiyakholwa yini. Wazokholwa aphilise. Simple statement. Wazi uyakholwa wafuma ngalomlomo abengakuthi nentono tawo kuthi manje intono takho ngeyathi ivimela ukuthandazela beka ukuthi athi uyakholwa yini akathi umuntu akagwabela njalo into lena singiyakholwa asabuye njalo hayi kufika abantu ababili Jesu malelelana bane ukukholwa lokwehlukene uyefika munye ngoba ukukholwa kunama levels la amen uyefika munye unokukholwa lokuncane basila qualify by the principle noma kungaba kahle sinabo nabo kukahle yebo kona naso hamba nayo ugcina athetha Jesu ngoma chapter 4 verse 35 athi yena nesitulwane lesincane yini ngakholwa indlela yokushubeka abagatisana bandla manje nokuqinile banganazi ubisi la disqualify but siyabuka sinakamletha introduction kumuntu uthi akuvumelekile wona ukukhuluma kancane so bayafika ke lababili umunye uqala ukuthi ngigulela umntwana wami ngizobhadala awuhambe uyomphilisa Jesu uthi Jesu uyakholwa sawuphila uthi okay asaba bayahamba ngoba mina Jesu basahamba endlela uyafa umntwana uyafika Jesu uyamphilisa vele but ufika sofika uyafika lo speed uyayibuka le platform sedlule namanje ngathi ayisima lo nabo bahamba Jesu edlule nekukholwa unakafika ukuthi ngicaptain wempi ngithuba abantu kungekho umkhokheli igama kungekho bakwende lokho ukuthi abakwende ngisonde basona ukudisela ukuthi mayindlela yami kodwa ngiyakholwa ukuthi lokhu sindathi nawe sesilekhaya lapho nemilungu lapho nawungakuthumele nje lithi lapho ngiyakholwa ukuthi manje ngiyakholelwa ukuthi kungenteka manje bathi Jesu hey ku-Israyeli wonke angikaze ngambona umuntu olekukholwa kunjani nakusuka lapho uyahamba suka lekhaya lapho lendvodza uthoya sinayifika bayihlangabetha ngokujabula hey wena ungizophilile wathi ngeke ukuphila uphileni bambekisela isikhathi wathi lesikhathi lenisho ngisokana bengembi kwakhe futhi indodana ekholwa ndiyakhona nokwenza isikhathi indodana ekholwa ndiyakhona nokufinyelela izawuthi ilanzelele ekhasha khona ndileze ethudane ukholwa kuyasifaka speed yokulala ukufuna ndingathi leya lesikhathi but wa apply akholwa ukukholwa ukuthi ufaka speed kule ntliziyo masinyana ngempela. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Now for Genesis chapter 22 from verse 1. Ngulunkulu uthi Abraham hamba kuye eMoriah uyonikela ngaIsaac indvodana yakho egcina. Le eMoriah ngilanda afika mbulale khona siyavala bazaba. Yes. Genesis chapter 22 siyaliparaphrase ndatifunza ekhaya from verse 1. Uthi ke Abraham asawumukela lo mbiko wawumukela masinyana utatifunzela la utayiva usimadima kwakhe. Le lapho aya khona ufuna hambe 3 days akangefiki khona. Number 2, le lapho aya khona akatshelwa nenza ukuthi uyapha. Njenga nampita ngulu ekucaleni. Akamtshela indzawo uhamba 3 days utayiva nawe uyifunze ekhaya. Uhamba 3 days solo yafu yile lementa se-ende njalo. Kholwa ngekhathi yakhe. So yendlulela ke lapho. Uthi nasajidane sokwazi ukungena kuyibona eMount Moriah. Glory to God. Ikhola kuvuleka lokuni. La Jesu wasina lokuthelwa khona. Angikhola. Majidane la khona. Nasayibona kuthiwa wase kuthi leti 70 takhe salani. Yes. Vanina kubasondikubaba. Mine nendvodzana yami. Sitawubuya khona. Uthi le nkulunkulu sitaka kuthi mfana wami ndani. Uthi le 70. The expression of your faith will determine your confession. Amen.
idetermine confession yakho noma ngalabe magama lokhu lokukholelwe izimva thina nasokhuluma ukuthi ukholelwe ko uthi mina ngiyenza isawubuya la nakasho njalo uNkulunkulu wakubamba ngiko asafika le umzala lapho sokuke kakhulu Abraham akakhona nebamba Isaac usangambamba kwathi nasibahlanganisa ngoba benacela ukuthi asibabe ngiyakubona konke kupha iphi imvi enhlatsheni asindoza nami uNkulunkulu ayibonile asamncenga naye athi la glory to God la ikwale lendaba besikalakhile amncenga ukugile phela udemandla kwathi lalo akholwe uNkulunkulu lakhuluma ngoba babambisana ngoba basekholweni phela Isaac umuntu ukholwa kakhulu sokukholwa Abraham akawaso so glory to God asokele egameni laNkulunkulu babambisane bobabili ekheni elikhulu wamkhuma wasuyabona ukuthi njengoba phela akuphuma ngenda nje vele umkhumela tombulana but lokukholwa bathi uNkulunkulu nje ubathi ngithatha ibonela akayibonele wamthatha wambeka Ranga Stadium Adratas noma Staka Ranga Stadium wamthatha wambeka la ngiyamcabanga asaphuma ngibeda khala ngokuza la yithatha wesithembiso yemshado hayi Ishmael ngoba Ishmael ngokuqhamuka nje but lona lokumthanda ukushada lethiswe nomshado amthanda kakhulu lawo yedwana sekeke kunyembezi kuthiwa waze wena into lengendiwa nawe umhlatshelo wathatha lo mkhwa ubamba kahle ngithatha nothi imbili wakala into la ikhona khona singiyibeka kanye nje uyakhola haleluya but lento umusho lithiwa into yakhe abekhona ukuthi noma angafa uNkulunkulu tamvusa nje ngilothethe Yes. Glory to God waphakamisa lo mkhwa kakhulu waqimeka ayibonge inkosi wasinawehlisa wabakhuluma uNkulunkulu wathi Abraham sangiyathi ukusukela lamuhla uyakholwa lithi lami glory to God usukela lamuhla sengiyakwethemba sengikuphana igama lenyosasi Abraham sombabe wekukholwa wabo bonke bathi kude umuntu leyo ukholwa njengawe kuso sonke isitukulwane ufuna uNkulunkulu ufuna soze ukhuluma lemagama lalikhulu wathi kusukela lamuhla sengiyathi kusuyakholwa lithi lami glory to Jesus hallelujah wahlala ubele njengoba bekashilo lokukhuluma ngoNkulunkulu la wendaba ungakhuluma into loyibona esimene but khuluma leli la uNkulunkulu lephila phakathi kwakho kungakho athi apostoli masilela sonke isikhathi athi lihle elifileni ifake lokuqisha phakathi kwakho emphasize ifake lokuqisha phakathi kwakho leli kube sebanetimo letikhulu letivelayo endleleni yakho awudzingi imngani lapho awudzingi kwaya udzinga ukumele leto timo leto kanjani leli vilo lidlela ko Exodus bo Genesis bo Matthew bo Revelation bo Bible lokala ngekhathi ubese soba ungafika lesimo ubese ubagula ngekuba sterapha ngemthandazo upheka lento ngemthandazo uthi ungayipheka lento ngemthandazo kunesimo lesibili seliyakhetha lona lelivi ukuthi lesimo lesifuna simelane lelivi lemali lapho wena ledliwe kuwe uphuma lelivi la ngekhathi selima nale nkinga lithi la namhla udabadlula selinika lamandla ekuthubeka ukhona ekuthandaza selinika lamandla ekuthubeka kumele lesimo wena nobabili manje abantu bafuna ukulifunza lini mina Monday to Saturday ngibana 2 hours njalo ekuseni ukusimfunze lini hayi ithi yoshumayela yohlala phansi lalela 2 hours every Monday singakubali lokunye ukuthi ekuseni vele ngiyakuma outreach ngikhona enzabeni ngifunza lini angikubali every Monday to Saturday ngibana 2 hours ukusimlili ngikukumela lezikhulu angizimidlalo actually ngile ukukhaza kungcono uthi lo ikhaza kungcono kumele bangishiye masotshe ngathi 13 impostela kanje ngwine ekundleni kahle hayi diesel yenkundleni simthandishe 50 kuthi wafuneka philiwe abantu abekhona nami sithola kanjeni naye bekagijima ngaba position 1 hayi 2 1 ngoba exercises ngaba position 1 ngoba umuntu waNkulunkulu noma ngangikuphi ngakusela akudlala akudlala the spirit is offensive nginaso vele sababe akudlala yiko ngimthanza basi bathi bese mbutweni basinika dedwe umuntu basibuta ngelive position 1 basabacetha bathi okay ngeke sipite position 1 ngoba niyamathi sabita position 3 na 2 1 niyama babita 3 babita 2 bathi 1 masuku hallelujah okay ngikubala akhethe ukuthi ngikhona but ngizama ukuthi be offensive in everything you are doing amen noma usomthandazo naso ngeke usomthandazo ungathandazi the sister like spirit yemthandazo phansi babelodwa siyacela ngisho ngathi kutiwa ngekukholwa leso
Haleluya. Uthandazo wakaganda uyabopha uyafasa uyalwa. Atilandwa mahala sekulandwa level la kamoya kudala ngoba phela emkhathini uThixo kwasilethe ikhulita khona. So atifuni live la ngoba ifezakala. Ngoba lakufika kuwesebenteka kumvisa kuhlungu sathana ukuthi bazi bebhuleke manje bazi babona. Ngakho Bible sibusisiwe umuntu loyo lomehlo akhe asambulekile wabona. Thixo tete yasezulwini. Haleluya. Amen. Waze wabona uNkulunkulu uzoyingothi kakhulu. Yiko nje experience lela incubo. Ukhulu usangayekela lokho. Esho ngayekela lokho ngambulala. Simple tell. Amen. Ngayekela nje ayekela ukukhula endele kunye endebeka kwenda katse. Ukhula ngambulala finish. Because on experience enene ba sure ukuthi uNkulunkulu ukhona. Phela bazalwa labanye abantu ukuthi uNkulunkulu ukhona. Esho bayani bathi abathembi kahle. Nasivela letimo noma sekungasaveli lokho yakufuna. Nasekusuku mhlawumbe sathana ukuthi kude kulo. Ngoba ulindela manje indaba. Ngaphedla kweni wamlilele ajabule. Wathi ngabona sekuNkulunkulu kude. Buka sikwenteka nje ukuthi iyatendekela nje. Ngabe sinzi nami ngiyajabula ukuthi ukhona. Kusho ukuthi ukhona. Yamoyeni ngekhathi moya wami asixolelekile singajabula ukuthi ukhona ukhona ngoba tudalaka phela futhi ukhona. Amen. Thandazo wathajani manje kuthiwa nabayixoxa ngene basebenzisa nabahlala ebole uthi wazi wayihlala imphansi wena wayihlala imphansi uhlala ebona baba uthi wazi wayihlala imphansi wena uthi ungahlala eceleni uthi ungaze kafa. Thandaza uthathe uthandaza ube neart uthandaza yathi uthandaza uNkulunkulu wajabula wathandaza Simeon akholwa lidla uNkulunkulu wasinacetha kwathi uNkulunkulu hey uthandaza njani uthandaza kanje kimi njengoba sogugeka ngaka una 99 years awuyuze ufe angakafiki Jesu umphathi lakho lendlela ukholwa baliyake thusa lendlela uthandaza baliyake thusa uthandaza njani uthandaza so uthi mina ngikhona la ngivele khona ngite babe ngite mami uthi awusho njalo wethunga uNkulunkulu uthi hey wena ngeke ufe bayifika bo sugar diabetes ababamba amacheko wathi ukholwa akafi uthi uNkulunkulu akafi defika imoto echayisa abantu haleluya wathi uNkulunkulu akayitholi igodi lo haleluya defika tonga 3-4 lebangefika kuSimeon yebo ipurpose kuye yathi ngeke muve nasafika Jesu amphatha ngentanda yakhe ukhuluma amagama lethusana uthi Nkosi khulula incebo yakho ihambe yophumula abesaphile wazibathi Nkosi khulula incebo yakho ihambe yophumula ufuna kufala muhle manje bantu babalekela kangaka kwathi basibuye akaze ngajabula maNkosi ngaphila akaze ngajabula akaze ngabona Jesu ngamphatha ngentanda ngaphatha wona ncoko lapho ngentanda yakhe uNkulunkulu ngabe nasikholwa nje sikholwa lidla uNkulunkulu wakhona lidla uNkulunkulu awuyekele ukukholwa wakhona lidla uNkulunkulu akwende umshaya umnyango wesonto ushaya wakhona lidla uNkulunkulu akwende incebo yakho ukuthi bathi ithike uyivume kulo bakusho noma ngabe kwesinye isikhathi ubona ngasubuya kakhulu lokukholwa la ekhathi kwakho uzingene and umuntu ngicela sibabele point la umuntu lokholwayo uyagathi la ukholwe ngaba nje uyagathi na usokholwe njalo ugathini yiko umuntu lokholwayo izinto ezibandla bayathanda kutenda le lokuthi into ezibandla tonke nakoloni nabantu wendela lokho ukuthi nasalendile phela Nkosi ngifuna bese ngiyagathi nokukholwa ukuthi gatha so wendile Pezokia wakuyindosa equipment ajose equipment lakhe yes glory to God uyafika Isaiah uthi uNkulunkulu dakufa akazange Isaiah seka prophet kulela sini but umuntu yokholwa umuntu ekade akahinde bandleni umuntu ekade akahinde emangweni ethembeni uthi wakwadosa lethembeni equipment lakhe lokholwa wavula lona wathi hey uNkulunkulu asekukhumbula ethembeni ngakhaza futhi phimbo nani ngakhweshisa konke ngakhaza abatrader ngakhaza ethembeni ngakhweshisa konke ngakhaza ukuthi ukuthi ngwele kusukela eminyango walo kuyaphumelela ngafuca konke ngafucela ngephansi kunike nje manje umuntu awufa ngakabona abantu abashada bakalotsholo uthi
wathi uNkulunkulu ihlobo lokukholwa lokuyilo lona vele ugcwele watshela Isaiah sekayophuma esikweni ukhomba ikhala sekayophuma singasatha uphuma wathi Isaiah noma nje utawujaba la mhlawumbe phela prophet usuka esemanje phela prophet akwele noma utawujaba la lokhu kutshela wona bengidlala indlela khulwa ngale bethusa usho uNkulunkulu utshela Isaiah phela wakhuluma into lendele leso sikhathi aphinza akhulume ngesikhathi seso sanyana haleluya ngoba ngo 1826 lapho athi isike sambalela khona nephindile khona asidivaleleni ngoba lokho usimakatha utagijima bonke abantu sikhashanyana bakhuluma ngeCovid yanyama safa badilo la ngale lokwenzakala ukuthi abe rejected because kunomuntu okholwa kodwa kunomuntu odinga ukuthi ekholwa kunomuntu ophila ngokholwa ungaba nayo imali thatha ukholwa beke into nayo ungaba nawo ama-means thatha ukholwa beke into ama-means bakho abantu abanye kahle into ukuthi umkhanza tsaba nathi bathi responsible khaya lapho is right imoto kunani kunemabhizinisi but akekho okholweni ngiko siwakamsita ngalo uzuzane velonke kuze lahle lokuphila kwakhe isithatha asikholwe ndipo ke abantu ekhona sibathanda sibaphile ukholwa noma ubone manje several miracles I will share one day hallelujah several miracles I've witnessed through faith senezamile kaningi ngizeba ukuthi ngibafundise labantu because ngithanza ngiyabuta ngiyahluphana imposto labantu ngiyahluphana ngikubuta lokho kwende ngani lokwende njani Anzi ngiyathi siphile ekholweni khase manje into lethola ebanje nakuphendiwe ngenda extra nawo wonke umuntu lapho nje kwendwe lokungenda isike lapho akukhokematize ngijabula kakhulu njalo wa December ngendelana nakugaza anzi ngizokholweni nawukhula uyagaza letinto lasesontweni liyakujabulisa kutenda ngokufuna ugazi phela umuntu lokudadisha kakhulu nguye umuntu ofuna amarizalts kakhulu amen uyawagaza amarizalts usish ingabe kwente njani marriage no first but lo kadadisha kakhulu akafuni isifike into la amarizalts ungakuda mina lo kadadisha kakhulu akafuni liyamkhuba lelo lama lelo hallelujah glory to Jesus asesekholweni hallelujah asesekholweni siyovuselele nemali lapho nasithatha simcata elangeni lakhe good Friday umweji akathi nesihloko esikhathini esiningi lelo ukuthi good Friday hallelujah sevele good news nje yona le into was good Friday sevele ngijabulile la ngekhathi kwami so generate imali oh hallelujah hallelujah sikhona akekho fana nawe akekho fana nawe akekho fana nawe